السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليين أبليتي كبجمتو تداوتو تفيديو كنادا كان يروق بابا كان كيس سنيف دبرسو يالي جتش علي بن أبي طالب صحابة رضي الله عنه النسمة لني دع سرك بين اثنين اتشتي كان كي وعلى ما قدوت تليسي اني درالا اتشتي كان كي نفسك وربك وفما كان كيتي وان اتشتي وفما كبدو نمتو كنت دبرستي كاتي اتشتي يتشون ننديسو ما في سر تات السماء كما جرم اتشتي انقرالا سماي كان جلت اتشتي ننجرو ان لما فا اتيف ربك وفتي وان اتشتي يت اتيف ربي والبيك وان اتشتي اتمتنو وفما قفت كبدو مالي كان ان لما فان ولا مرة ان صداتني جن inni tokko rizqii keetiif du'an sodaatin rizqii kan kee rabbiin gaafa si uumu waadaa si seene natu si nyaachisaa jedhe kanaafuu hin sodaatin ati har'a sababuma geessisi carraaqi dalagi malee waa rizqii keetii hin yaaddain rabbiin waan nyaattu dhabdee sababaa saniini sin ajjeesu maalin jedhu rabbiin garuma fedheen si razzaqa si nyaachisa inni kan du'a sillee hin sodaatin kan namni sodaatu du'a kan hin oolamne du'a jedhan namni du'uu kana hin beeka namni martuu garuu namni martuu kan hin beekne maan guyyaa du'uu hin beekne malee akka du'uun ilmi namaa martuu hin beekaa jedhan yoo rakkoon si mudatte rakkoo irratti musiibaa fatanaa irratti waa lamaan of gargaarsisii jedhu lamaan suni maali obsaaf salaataan of gargaarsisii jedhu kanaaf yoo rakkoon nu mudatte obsaaf salaataan of haa gargaarsifannu waa lama immoo namatti yaani hin yaadatiin jedhan waa lama inni tokkoffaan tola namatti olti tokko yaadatin akkas namaa godhe akkas nama gargaare akkas nama saddaqadheette tola namatti olti yaadatin inni kaan hamtuu namni sitti oole hin yaadatin maaliif hamtuu namni sitti oole haga yaadatten namichi sanaan jibbiinsatu jabaataa waan deemuufi kana lamaan hin yaadatini tola namatti oltee fi hamtuu namni sitti oole hin yaadatin jedhanii waan na dhaggeeffattaniif kabajooma ulfaadhaan isin jedha wabillahi tawfiq wassalamu alaykum